ndiramenya kiria kirathi na mbere na haha na handu haha tondu ni ndatigite ni kila mundu ari handu hake na ni ndamuonetie handu hake haha na haha na riu gucoka kuigua ati ni maraingirira tondu uyu watigirwo nyumba iri ari no watigirwo na kamuhari gago ka kugereria ngari na kema kwini so kwa hivyo sasa hiyo mapu kama ikifuatwa inaonyesha kila kitu mahali iko vile ilikuwa. Mama mwenye kuuza shamba hayuko, mama mwenye kununua hatuko pamoja. Sasa yeye alikuwa na chifu na mama mwenye kununua anaitwa Janet Wambui. Sasa sisi ni chifu kukata shamba kulingana vile sheria iko, anakata shamba kama sisi mwenye kununua na mwenye kuniusia hayuko. Sasa wanaketi wenyewe peke yao na mama mwenye kununua jirani yangu. Sasa wakaanza kukata wenyewe na chifu. Kulingana vile mimi najua sheria ya shamba, mtu akikuuzia mahali anakuwekea kizingi, uwezi ukabadilisha uchukulie mikononi mwako sheria uende kubadilisha hiyo kigingi. Kwa hivyo vile mimi nimeona chifu alifanya makosa kuenda kuingilia shamba la mwenyewe, kwa sababu mwenye aliuza hiyo shamba alikuwa hapo. Angeandika barua kutoka kwa ofisi, aandikie wale ambao wanasoshana na hiyo shamba, wakutane wote wawili pamoja na yule ambaye aliwauzia. Kwa hivyo chifu alifanya makosa kuenda kufanya kazi kwa shamba ya mwenyewe bila mwingine kukua hapo.